Uyazi uma ungayiqondi lento ka-social media, ezinye izinto ungagcina uyithatha serious lana, kodwa ubone sekudlula isikhathi eside ukuthi kanti leya nto bekuyi-content. Sengibukile-ke ngabuka nami ngacishe ngayikholwa ezinye izinto ezenzekalayo, kanti bekwenziwa nje i-content. Uyabona lento kaBhaka nalento kaMax kanye nalento kaThabani, leya nto leyana ngendlela eyenziwe ngayo, wena ungazi impela uze udideke impela uyitshela ukuthi into yangempela, kanti leya nto leyana iyi-content. Nami ngiphuzile ukubona ukuthi hawu kanti la kuqhutshwa i-content. Uyabona uma usubukisisa kahle hle oBhaka, ubukisisa oMax, bese ubukisisa naye futhi uThabani. Uyabona ukuthi la bantu laba abathanda ukutrenda, laba bantu laba bafuna ukuhleze betrenda, bafuna ukuhleze besemathini. Kodwa manje iyamangaza indlela okwenza ngayo, ngoba bayenza ngendlela yokuthi ngempela nawe ubona ngazuthi into yangempela, into ngempela e-serious. Kodwa ngempela kungakuthatha ukuthi ujule ngempela ukubona ukuthi laphana benzela nje ukuthi igama labo lingaphuphi, benzela ukuthi amagama abo ehleze esematheni. Mina ngokubuka kwami nje bafethu asiphumeni endabeni yalaba abantu, noma ngabe siyakhomenta endlela esikhomenta ngayo, kodwa kungabi ukuthi ngempela leya nto siyithatha njengento yangempela. La bantu nje bayidlalela iskeshi, laba bantu babuye behlangane. Akhona nje amanye amavidiyo abo ngempela obathola sebehlangene, sebeyihlekela, beyiphuzela, uyabona nje, ubone nje ukuthi kumnandi. Kodwa uma ubuka la ko-TikTok, wena ungazibona ngazuthi kuyaxatshana, ungazibona ngazuthi ngempela kuyabhithweyana, kanti abantu nje abenzela ukuthi isibalo sabo sama-followers sande, nokuthi nje behleze besematheni.